Nitaki pantaqnitaki kunhamasqaptasa hichuritaqa futboltaqa kamyatiawinakauti. Masoroq Primera División de Bolivia, Liga Tikuyantawin kimsa natawinakauti Hawaii. Real Santa Cruz tamaq kimsa golpeiro Libertad Gran Mamoreta martipa Hawaii. Nairi balaq Libertad Gran Mamoreta matakiupurinqa. Nias Ronnie Rodríguez upau kimsa katar gol chantanqa. Ukan pirus ukharuq kimsa golao Real Santa Cruz tamatakpurinqa. Efmam Jason González upau yatunka katar ukat pesqatunka katar ba gol chantanqa. Kimsir gol Jairo Yan upau soqtatunka pakalqon katar chantanqa. Ukat payir golao Libertad Gran Mamoreta matakpurinqa. Miguel Mendoza upau yatunka katat pa katam yaptatar gol chantqarakinqa. Ukharoq Bolívar tamaq kimsa gol mayora Wilstermann tamampatip qhiyasiway. Nayrir golaq Bolívar tamatakiupurinqa. Zoni Fernández upau puestunka pisqan katat paqal katam yaptatar penalat gol chantanqa. Ukan pirus Wilstermann tamatiqiq kimsa golao purinqa. Nayrir gol Julián Velázquez upau soqtatunka pisqan kataru chantanqa. Payir golam kimsir golampiq Adriel Fernández upau paqaltunka pisqan katar ukat llatuntunka katat pusi katam yaptataru chantawayqe. Ukat Real Tomayapo tamaq kimsa gol payiro Abacadíes tamaratipawayi. Nayrir golaq Real Tomayapo tamatakiupurinqa. Pedro Azogue upau tunka llatunkan katar gol chantanqa. Ukharoq pa golao Abacadíes tamatakpurinqa. Finiño upau pusitunka katar nayrir gol chantanqa. Ukat paqaltunka soqtan kataroq Juan Teles upau payir gol chantqanqa. Ukan pirus Real Tomayapo tamatakiq pa golao purirakinqa. Kimsa qaltunka pisqan katar ukat llatuntunka katat kimsa qal katam yaptataroq Leandro Corulo upau pa gol penalatu chantqarakinqa. Asoroq Europa toqen walqachumointa tamanakaunat tawyapqe. Nias La Liga yantawin Barcelona tamaq ma gol churu Atlético de Madrid tamaratipawayi. Ferran Torres upau sapagol chantawayi. Premier League yantawin Newcastle tamaq soqta gol mayro Tottenham tamaratipawayi. Newcastle tamatiqiq Jacob Murphy ukat Alexander Isak panakaq pa gol sapamain chantawyapqe. Joelinton ukat Callum Wilson panakaq sapamain ma gol chantawyapqe. Tottenham tamatiqiq Harry Kane upau sapagol chantawayi. FA Cup yantawin tukuyan atawid piñatakan atawin Brighton tamaq chusa chusuru Manchester United tamampuraptawayi. Ukamikpan penanakaut Hawaii. Ukan Manchester United tamau paqal gol soqta tipawayi. Serie A yantawin Empoli tamaq kimsa gol churu Inter de Milan tamampatip qhiyasiwayi. Romelu Lukaku upaq pa gol chantawayi. Ukat Lautaro Martínez upaq ma gol chantawiyaraki. Milan tamaq pa gol churu Lecce tamaratipawayi. Rafael Leao upau paypach gol chantawayi. Ukat Juventus tamaq ma gol churu Napoli tapampatip qhiyasiwayi. Giacomo Raspadori upau sapagol chantawayi. Ligue 1 yantawin Olympique Lyon tamaq pa gol mayro Olympique Marsella tamampatip qhiyasiwayi. Olympique Lyon tamataqiq Alexandre Lacazette upau sapagol chantawayi. Olympique Marsella tamataqiq Cenki Sander upaq ma gol chantawayi. Ukat Malo Gusto upaq Arkuk Petparu ma gol chantawiyaraki. Uka kiu hilat kulekanaka yaqhurkama ma hach'aruntawi taqnintaki.